Inzu yo mu Rwanda yashyizwe muri 24 nziza ku isi. Inzu ikoreramo ikigo Komera Leadership Center mu murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza yashyizwe muri 24 nziza ku isi kubera ubuhanga yubakana. Ni urutonde rwakozwe n'ikinyamakuru cyo mu Bwongereza Time Out. Uru rutonde rwibanze ku nzu zifite amateka akomeye, izubakanwe ubuhanga n'izindi zifite umwihariko kubera impamvu runaka. Iyi nzu y'i Kayonza yaje ku mwanya wa 22 yagaragaye kuri uru rutonde kubera umwihariko ifite mu myubakire ujyanye n'amatafari yayo yatondetswe bigakora ishusho y'imigongo. Iyi nzu kandi yubakanwe ubuhanga kuko ifite ahantu hashobora gukoreshwa nk'icyumba cy'inama, babishaka bakagihindura amashuri cyangwa icyumba mberabyombi, byose bigakorwa mu mwanya muto. Mu kubaka iyi nzu hafi y'ibikoresho byose byakuwe mu Rwanda, ndetse iyi mirimo igirwamo uruhare n'abagore n'abakobwa ku kigero cya 40%. Imirimo yo gushushanya inzu yakozwe n'ikigo B-Design cyo muri New York yatashywe muri Nzeri muri 2022. Umuryango Komera Leadership wubatse iyi nyubako ukora ibikorwa bigamije kongerera ubumenyi abagore n'abakobwa hagamijwe kubahindurira imibereho muri sosiyete. Ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde haje inzu y'ikimenya bose yo mu Buhinde izwi nka Taj Mahal. Naho ku mwanya wa kabiri haza Hol Grim Skia yo muri Iceland, naho ku mwanya wa gatatu haza piramide zo mu Misiri, mu gihe ku mwanya wa gatanu haje Aïd Petra yo muri Jordan. Icyicaro cya Fondation Louis Vuitton mu Bufaransa cyaje ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa karindwi haza isomero Trinity College ryo muri Ireland.